şu an Filistin'de, Türkistan'da, diğer İslam coğrafyalarında zulüm altındaki kardeşlerimizin bu gece yapılacak dualar hürmetine, ibadetler hürmetine, özgürlüklerine kavuşmalarını inşallah nasip ve müyesser eylesin. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى عليها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى الله ترجع الأمور.